Poletno i lepršavo, 31-23, još jedna pobjeda, 3 nova boda u džepu. Pa da, to je najbitnije od svega da smo zabilježili nova 3 boda. Bilo je jako teško nakon onog Magdeburga, nakon ovakvog poraza uopće trenirati cijeli tjedan, ali motivirali smo se za ovu utakmicu, nekako smo se svi složili u slačionici i na sastanku, ispalo je najbolje moguće, pretrčali smo i dali smo dosta lakših golova, igrali smo dosta dobro i skroz zaslužena pobjeda i nova 3 boda, idemo prema Final Fouru, nadam se. Težilo se podosta danas i atrakciji u igri. A ne, me tim ovdje zafrkava, dovoljno ću dobiti jezikovu juhu na sastanku. Pa dobro, šta? Pokušao sam malo ja na kraju dodati loptu koju, malo vidio sam Dundu, malo gdje je bio sam, htio sam obaciti. Nažalost nije uspjelo ovaj zadnji Cepelin gdje je prijestup. Ma dobro, ali sve u svemu lijepa utakmica i mislim da se i gledateljima, ajde recimo, vratilo za ono što smo propustili protiv Magdeburga. Pa to nam je bio i prvi plan, da se gledateljima nekako odužimo nakon onog što smo im napravili, nakon onih svih živaca što smo im potrošili, popili protiv Magdeburga. Evo ja se nadam ovim putem, bilo je dosta ljudi, ja se nadam da smo se koliko toliko iskupili, imamo još te 2-3 doma tekme koje su na televiziji, mi ćemo da se od sebe, da se utakmice doma dobijemo i onda se boriti za taj Final Four gore protiv Tatrana. Još jedno kratko za obojicu. Vardar nam je u Našicama sljedeće nedjelje sljedeći protivnik. Pa smatram da su oni glavni konkurent tu za prva 4 mjesta, imaju dosta teških utakmica. Mislim da su im 3 ili 4 jako teške utakmice. Ako to dobijemo, mislim da imamo velike šanse da uz nekakav dobar rezultat u Tatranu, uz njihove neke poraze koji bi trebali biti očekivani, da uđemo u taj Final Four, što nam je veliki cilj nakon ovako nesretnog ispadanja. Hvala ti. Tebe sam htio pitati nešto nevezano uz ovu utakmicu. Jesi li u petak navečer možda gledao onaj dokumentarac na prvom programu Hrvatske televizije? Jesam, gledao sam, bolje da nisam gledao. Ruke su se znojile sigurno kod tebi. Momento viš da me ne zoveš na telefon, kad je tako neka emisija, neću gledati sigurno. Ne, htio sam samo ovim putem poslati jedan veliki pozdrav Alain Roberu i svaka mu čast, čovjek baš... Veliki pozdrav njemu i htjeli bi ga gledati da se popne naš onaj toren tamo. Ajmo, hoćemo se mi popeti tu na ove švedske ljestve. Nema potrebe za tim, ne.